Kasilong Golf Course, ne Kamadan Golf, kalong kaway na kijaka bapaw nam hanong ba, barwat hakaperthehi baro kaway. Kumban syupen kenmau, lapan wandur ya kani kajaka, kumba kalong mentana do usnam khat praspa, prapo kendai, hapadeng kijingker jeng kiding bilat, kiba pen itenat susu ya kani kajaka. Kani kajaka, kawan balai hari India, bat kadairu kabaningkong, bandon hadu khat prata dikitlio, na kebenta kajingalek kai golf ha Asia. Laju ay namru ya kani kajaka, kumba Gleneagle of the East, lapet ya kajing bahajing miat ya kani kajaka, da Kasilong Golf Club. Dan haki kendiat sini balalen, lami kubor ban kerno ya kani kajaka da kisainar, barban shimno da kabairung. Halor jong kani nakaliang ka Don Bosco Media Network, kalayo banyakran baru Vice President ka National Golf, ubalayat hu, ba ukersa na kajing raja Kasilong Golf Club ban shim da kabairung, kenang ban la ban yarap kendiat ban penmi pisana ka banta ban penkut, bat penne ya kajing kut jing suba jong kani kajaka. Pi kejengker kita kesainar kalau mendemo kai kejengker di Shillong Golf Club kita kejar memsyuak bandrung syuk diberi ke publik sebab ke kurs kalau ke bedai bedan kam ha boleh ngi man ke por em kini ki publik ki wan ki shong ki berat kelmar ke jabo jabanya po ka golf te isinai tentang ini Shillong Golf Club ki maintenance ki hable di gini ki belum ki tiar kita ki berat publik isuan ke jabo ke don segini ngi le football ki penjot Ramadan. Tapi kami hap kan ini bro. Ya kadang mereka tur kita diskusi don ba hektor director. Masuman mugui umur care kini kita diskusi bengar urang basno. Bagi yang kuah bagi sim dekat tiket ini tak orang kai kau kabah. Bintang lara sim dekat pisah ini publik sim dekat pisah bikin kapai entry fees. Apa waktu ke kurs ni. At least kan nyerap itu Shillong Golf Club bagan yo itu bisa bagan lagi maintenance. Maintenance kami kalau kabah kami yang beri kabah he bagan maintenance. Mentah nakaliang juga dorbaru kay rap managi kali masduri ka golf course bakin penkat itu kinyut eru da mangar golong member so ngalong ru vice president juga MGPS da mangar ngai hab ya ka kajingle dong Shillong Golf Club manong ban krong de pisah ban ye ban menshim ke entry fees ba kindrung hap kin intar po ka golf course pi golong ne genteng bai ladu mensuang I pe kadejot no ka por Ramadan ketok kajingle dusman pen pat jubilor pen pat ke borok kunta kan na mereka turun lembah tu YouTube ni bagi keren dia milih dongi bahek bagi yang bang kami sawi ha ini ke jungkrong pisah ban sim ban krong de pisah at least cuba pin krong jadi pisah pen mi cakalat lenti ba pan ai na skoi ban buk japa jadi kami kita ada kan pi kami ke kamram de Shillong Golf Club ka kani madan kadai ka cekai ne kai golf kami ka private property jong Shillong Golf Club kami ko ginu bikin syuan kin pelong park ni kin pelong cekai ne kai ni pelong kono Umsui hap kan balikan ai kata ka Shillong Golf Club kata ka jaka insya ki jaka ka ikbadon tengi ko mangir ngi don kam ngi snatch ka golf range la jong mile ka pibun ki jaka ngi beli le ka keleng sebar jiyo ban rung po golf course at least isutu ka ni ka kuzungi kalau play at least ka Shillong Golf Club at least kadang pediang kadang accept la jong batong chim dik tiket at least kinwan kai gibri kinwan shongkai habuan ba shongkai ini kam don ke jingsni wor norma Timinta kini kai 10 rupees ni 50 rupees 5 rupees ni kat pi airo at least ka klub ka yo jingra bar ka we long ka snor kan stingen dia pi kani ka jungan jabo in gibri apo golf course pa face problem ka Shillong Golf Club bar ka dorba Shillong Golf Lake boleh mangi tre kat bet ka Shillong Golf Club jadi ta kada hangat ni sim ka iba ka le Shillong Golf Club an keri ni boro ngai so ya kan em ye kani boro ngi padi keren banta ba boleh men ka tu last time ngi ya shong ba director dan ba hector ye keren tinggi makir beli yong iba adang ikai bagi yo nang tei ro at least something ye ka Shillong ro kinyerap ba ka Shillong ro kan long lang ke kanong pej na kanong yerap ken men pej dang beli mentah menong pi pin umle tong Shillong Golf Club long ka men at least ka Shillong ro kan dan talang ka ben pej lang kan hanga tang sungai hak ken ba beli teng kat kani ke jing internet ye kani ka golf course kani ke jing internet kan badan ki kini ki pa ki wan banyelam temen ta fin ong pi bam sharp krong kalau kani ka park kisah kani ka lake ni kisah ki krong dak pisah te ke yu ba ki lara ki kwa ban krong dak pisah bakin ki don kam ko no dak tu ka pisah ki maintenance kam don ka jinge no no ro te la kata ka mo ngi ba nakaliang ka Shillong hite nakaliang do ngahi bar ka dorwa Shillong Golf Link ni ngi tsairan kak lang bab Shillong Golf Club kai ko don kam ki ben kinle sebab ka we do request you Shillong Golf Club ki don kini ki bri ki balik morning walk mare bro long ba ngini keren ki kinle ki kinja pass system daga pass mutu kan long kille kan kin seo shibna kembali kan ka lek ni kan lek ni
Elis long ta kan mata dong fi upai bang surung be penjat lut ke judom jing em boro telong kam nyahap kan ya gani be yang fi ya gani street light hang nei mentai ngala de pan moratiar na kaliang jungai ng sponsor ar foto ligi light bangan ai la du nang ne ha du ang tipot tipot mo na kaliang jungai kan ne berengkat lang bagi ke ekstrem membar juga senong ngila sai ngila sedang ni light bengi le ang ne ha du tipot tipot bar aku juga poru sungu iga selong golf kalau ai permission ini bengi si ini ki post hang ti bikile jadi migi si gi pus ngin pendai ki lai nan pinshai ni baro nang dia trai tangdin studio bila igla shai ni ko golfling ngin pinshai mot hadu baka kot ka boundary jongi kan mot gumdei shadi shomoro hadu te jam tiga tipun restaurant ngin pendai ki lai nang dia baro hadu te ngi tu lai ti ga nyarap kindian igini ke jing ya shong surok ke jing yang ini kali habadum mai bai baro ini ki nungri drugs ki baro long bakan jeda bun kan ki boro kan telata ngi nak liang jonga hi ngali khnang ba ni kwa bangin ai ki jing shai do don ki jing shai ki jet ki briu ki kham salia man le kan ka kam sniu kan